Kwani na ile siku kulikuwa shauri hapa. Ile shauri ni yangu tu, haikuwa yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Ile shauri nilitendea matendo makubwa sana sana sana. Ile saa mataufu kitakia afikisha ile habari wa baba wa kushikamata hako na wakakamata ile zangu ile siku. Ile siku magharibi mimi nataenda kusoka tasi, nene tafuta chakula, sikuenda wengine mtoto, nende jitafutie. Mukuenda kule na kia kuta wale watu kunadilisha. Kunigonga hayo hapa kujicho hapa. Hii jicho yote kavimba, wenzangu wewe waliona jinsi nilipanda wakashangaa. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbika kupiganisha vile ilikuwa ni mpango ya shetani. Ile kazi yenyewe walifanya hapa ikafungulisha mtoto wangu. Shetani akaona hata sitachoka, acha nikimbia sasa kule kwa mama yake. Ile sawa ndugu sana niliumia vile. Singalipata tena nguvu ya kuomba. Singalipata ile nguvu. Lakini sawa kanisa yetu lisimama kwa kuomba na matendo makubwa yalionekana. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui niseme nini wa mama. Unajua watoto wetu wanamuke ndio wanatuambiaka sisi tunapendeleaka sana. Nikaanza sema sasa niumia vingi, nasema watoto wanaume hapa. Maana Bwana politiki hapa. Niko sawa mtoto wangu alishakufa. Ndio maana wanatia kombora ifaranga huku kama kwenda kubeba maiti, kama kufaa nini? Aitu mimi naenda kusoko siumie hivi. Sasa siku ya leo tu mimi naanza umia na ile dirisha. Hawa watoto wanaume yuko na politiki hapo. Nikaanza sononeka. Na ile saa nilikuwa sononeka, baba yangu tena anisikia hata maombi yangu. Sawa nilishaingia kinyume ya kutetana juu ya wale watoto. Lakini wewe mama mwenye kuwa na shida, kimbia kwa makuhani watakusaidia. Usijione asemi naombaka mimi naombaka kwangu, hapana. Biblia wa baba ndio walipewa madaraka. Na wakifanya wakiomba tu na Mungu atasikia. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio Mungu alinitendea. Ule mtoto wangu alifunguliwa na akaenda, lakini shetani sana nipiga vile, akakimbia tena kwa ule mkubwa ambaye anabakia kule. Akakuwa sasa anauzi watoto juu ya makuta, watume makuta, nitaua, nitafanya hivi. Watoto walituma makuta kule, lakini ile makuta alikula ya bure, lakini hatukuhangaika juu ya makuta, tulifurahi tu sababu mtoto wetu alifunguliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe mama unaombea, ukisikia wanasema simama na uombee wasafiri. Sababu mtoto wangu anakuwa miaka 2 afike kule, lakini ile siku tu ndio alifika na akatia apate ile jaribu. Sikukuwa na wazia kama atakuya au atakuya. Unapata sauti yako sababu baba aliye juu, au utajua sauti yenyewe atapitia hapo. Kikiwa hapo kule chini ile yako, utaenda kuwa mwombaji na hata sikia sauti yako. Lakini wewe mwenye kuwa kule chini saona au ulisimama, Mungu atasaidia na atasikia sauti yako. Na jina la Bwana libarikiwe.